Lasuka lahlala uKhuzani uMfokampongwaza ke sevela wadedela ke idethi ke azodedela ngayo ke umsebenzi wakhe ke omusha ke wakulonyaka ke sikhumbule ke mesikhuluma ngoKhuzani ke uMfokampongwaza ke lapha ke sikhuluma ke ngeKing of Blue Nation ke lapha ke insizwa ke yaziwa kakhulu ke emculweni kaMaskandi ke lapha ke uselidedelile ke usuku ke athi ke album yakhe ke na kanjani ke emini bebade ke ngi21 ke zika November ke uyayidedela abantu abaningi ke bahlulekile ke ukuzibamba ke abangama Blue Nation ke lapha ke bejabulela ke ukuzwa ke lemlayezo ke ebebekade ke fisa ukuyizwa usho ngokusobala ke uKhuzani le album yakhe ke sisalelwe ke amaviki nje ambala amabili kuphela ke ukuthi ke lapha ke iphume ifike endlebeni zabantu ke lapha ke siyazi ke ukuthi ke mokuzokhipha ke uKhuzani ke lapha ke abalandeli ke bayaviva ngedatha ngoba njengamanje ke siyazi ukuthi ke sekwasebenza kakhulu ke online ke lapha ke asazi ke ukuthi ke kulonyaka ke iyozala ngomoni ke sikhumbule ke wayikhipha ke album ke ngonyaka odlulile ke lapha ke wabonakala ke esha kahle kakhulu ke njengoba ialbum yakhe yakwazi futhi na online ke ukuthi idayise ke inani eliphezulu kahle kakhulu ke lapha ke asazi ke kulonyaka ke ukuthi kuyoba kanjani njengoba ke seyiphindile ke wenza okunye okufanayo ke lapha ke sikhumbule ke uKhuzani ke ungomunye abaculi bakaMaskandi ke lapha ke esethi ke bakwi top ephezulu ke lapha ke futhi mesikhuluma ngoKhuzani ke sikhuluma ngomculo kaMaskandi ke owenza one album ke ngonyaka okungisho ke ukuthi album yakhe uyipha isikhathi esanele ke sokuthi ke idayise kahle ke na online bafethu thina ke sinthatha senibeka njengoba kunjalo la kwisiqiniseko esemedia ke ungakhohlwa usubscribe ke uphinde ke ulike lama video ke kwenzela wona ke uphinde ke uhlale nathi khona la ekhaya ke kukhona okunye ke sothi mesikuthulela khona ke ukuthole kushisa kunjalo.